Daghan karong mga katawhan nga moingon di ta motuo nga naay impierno o kaha naay langit kay wa gyoy patay nga nibalik. Nga mo na si Jesus iya ginang kay nagsugod pa man sa una nga maong mga panultihon, iya gyung gipamatud-an nga gilubong siya, nabanhaw siya og ni pakita sa makadaghang higayon sud sa 40 ka adlaw sa upa siya musakag balik sa langit. Nagpakita siya nga gipakita niya ang usa ka patay nga nabanhaw. Lingay mong tupad na nituo ka na mabanhaw ta. Ingna, tuo na ka. Di mong tuo gyapon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo o gihisgutan po na diri sa pag-istorya ni Pedro o sa mga katong nagpabilanggo nila, ang bato nagisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Sa may pasabot ana, magbantay ta kay basin o gisalikway nato ang labing importanteng bahin sa atong kinabuhi. Ug unsa man na ang atong kalag. Ang mga tao karon apil na ning nanimba hasta ning nagwali. Gamay kaayog bili ang gihatag nga pagtagad sa kalag. Mas grabe gid ang atong pagtagad sa atong lawas nga sooner or later malata ra gyud. Hilingay mong tupad. Ing na malata ra nang imong lawas. Malata ra na. Anha ta diha magsigig gastog dako gikan diri hangtod gyud lapalapa. Hala gyud siging gasto daghan kayong gipamutang ana para sa lawas. Himog balay nga dagko kaayo. Bisag wa nay hapit taong gapuyo, hala dagko kayong balay. Himo anang pangural anang ilang yuta bisag hapit to anay agianan dito sa kilid. Kuralon gyud, butangan pa gyud plant box kay para lang gyud iya nang yuta. Bisag piit na kaayo, bisag e-bike maglisod nagsugat. Sige yung pangural kay para nis akong lawas aron komportable gini akong lawas. O nalimot siya nga inig kamatay na anang lawasa, usahay isod na anang murag garapon nga gamay kayo. Usahay ibutang anang naang lubnganan nga purting gamaya. Butang ra naglungon nga purting gamaya. Ang gikinahanglan ra gyud lawas gamay ra kaayo. Pero atong gitagaag dako kaayo. Naagoy tagpila na kamansyon karon. Pangawat anang kwartang bilyon, trilyon para nis akong lawas sa future sa akong lawas. Unya dito inig-inding mga daot na ra na sila rog lawas. Wa na gani mo pakita ang uban. Sige nagpangitag asa na mobalik ra gina sa garapon nga gamay kaayo. Kini bang atong gitagaag dako kayong pagtagad usahay wa day kapuslanan. Nya kining atong gamay kaayog paggitagad ato gamay kaayo nga mao nga atong kalag ang atong espiritu nalimot na tag-unsay iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan sa atong kalag? Una, kinahanglan wa gyud untay sala nga motapot diha kaniya. Nilingay mong tupad. Wa kaysa. Oh, ana. Ang sakto unta to gastuho nato tanan nga atong bahandi, gamito nato tanan natong katakos ug tanan natong mga talents para pagwagtang sa sala. Kana untay sakto. Magpuyo-puyo naman hinuon, mag-premarital sex manoon, mangabit naman hinuog porting daghana, maunang mo manguha na sa kwartas iyang gilingkuran nga panudlanan kay para idatong sa kabit,
magsugal naman hinuog maayo, mosuyok pagyog maayo, mo nang dagko na kaig budget, nag-effort aron lang maimpyerno. Mag-effort unta ta aron ta malangit. Mailhan na nato kanang panahon sa eleksyon, makita gini mo dihag kinsay impyernohonon nga kandidato o kinsay langitnon nga kandidato o kandidata. Panahos eleksyon. Karon sunod tuig kay eleksyon naman 2028. Karon gasugod naman gani. Mailhana ninyo ang mga yawanon og langitnon. Gusto mong ako mong tudluan? Gusto mo? Panahon magkaduol ng eleksyon sama karong tuiga, dol-duol naman ron. Kuha naman, murabag kung sa kuan pa, kung sa kabuntagon pa, ni bidlisyo na ba? Ni banag-banag na ang eleksyon. Pero mukuha na gini, musidlak na gini, 2027, next year. Karon ni bidlisyo na, tanawa. Unsay mga batasan nila? Una gyud, magsige na sila og gitawag na nato og kana ganing publicity. Magpa-publicize na sila bisag unsang paagiha basta ma-publicize lang. Mao na karon kanang matud pa gani sa ubang komentaryo, apil na gani ang mga justices sa Supreme Court kaniadto ningon ang gibuhat kuno diha ros Congress anang impeachment is publicity lang. Gusto lang gid sila ba nga ma-publicize bahalag unsang paagiha. Nya mamutang na sila sa ilang mga naong dihaan ng mga kanang mga daghan kay nilang mga tarpaulins, unya pangangkon ana mga proyekto, hala pangangkon magsige na sila bandilyo sa ila kunuhang mga accomplishments. Mao na sila publicity. Mo na una. Kaduha, kusog na kay na silang manghatag og kwarta. Kwarta gyud unya naa ginang pulong ayaw kog kalimte. Nya kadtong ilang kwartang gitunol-tunol nimo kasagaran ato kinuha ra sadto nila gikan sa imong buhis. Ang imong buhis nga sige nimong hatag nga gipursa jud kag hatag kay gididaka na kadaan wa pa gani ka kapalit gididaka na ka o pa ka kadawat sa produktong imong gipalit gididaka na kas buhis. Mao to iyang gikawat. Nya iya sa kang hatag-hatagan inig panahon nas eleksyon. Manghatag gina sila. Unya ikatulo, kusog kay na silang manaot sa ilang kaatbang. Mangita gina silang paagi nga mabati ang ilang kaatbang. Di sila ka-appreciate nga sila dunay gitawag og gift of the love to serve. Dili sila ka-appreciate ba nga mualagad sa dining akong kontrapartido. Dauton gina nila, dauton to the max. So kita gani mog taong kusog kaayong magpa-publicize sa iyang kaugalingon, nya manghatag dayog mga pabor-pabor, mga kwarta. Ambot apil ba ng mga ayuda unya manaot, manglutos, manglisod-lisod sa ilang mga kaatbang kana ayaw gyud nagbutari. Ayaw gyud nagbutari. Ngano man maunay pinakayawa nga molingkod sa atong gobyerno. Lagi. Tanawag unsay gibuhat ni Kristo, unsay gibuhat sa mga apostoles. Unsa may ila? Dili publicity. Silent service nga matod pagani ni Kristo ug unsay gibuhat nga maayo sa imong tuong kamot ayaw ipahibaw sa imong wang kamot. Ayaw pag sangyaw nga nabuhat na nimo. Muna sagad gyud aning nagbuhat sa Dios nung buhat masalikway gyud kay ngano man di man mailhan. Sa sinugdanan ba dili mailhan. Pero inigawas nas kamatuoran mura bag liso ba? Liso nga imong itanom sa yuta, hilom ra na siya. Usahay imo ra nang mayatakan ang iyang kanang gitamna niya, pero hilom ra na nga mo trabaho hangtod nga inigsunod nimong balik mga pila ka tuig. Hala ni ala gini kahoy.
Wa lagi ko kitaan is una. Nanalagi ni mangga. Dito ra to siyuta, hilom ra, pero magsigi ginaglambo. Lingay mong tupad. Ina, pila ka raffle tickets imong gipalit. Nya moingon na siya secret. Ang pasabot ana wa gid na ni palit. Di ay palit hilom lang. Hilom lang. Kada adlaw ka mo palit, hilom lang. Nya unsa may timailhan? Nga naa di ay ning atong pagsigig palit aning suporta aning atong proyekto. Una, mudaghan atong halin. Nga karon ang atong halin naa pa sa 724 ka tickets. Nya ang atong gikinahanglan mga 200,000 ka tickets. Pila na lay kuwang? 199,900 676. Sakto ba? 724 may ato rong halin. Nya 200,000, at least 200,000 atong target. Sama na. Mohon lang na no. Ingna imong tupad, ingna nindota ka no, ikasunod semana mahimo na ning 100,000 ka tickets ang halin. Ana. Mao ra nay timailhan, pero kinsa may nag-contribute? Wa lang tay i-announce. Wa lang tay i-announce. Nga naman, hilom lang aron di ta maliwat sa mga buangong mga politicians. Hilom lang. Why announcement nga si Kuan ipalit og 25 ka stabs. Nasa dapat tay kana ganing one stab challenge tag 20,000 kay 100 nang usa ka stab. Nana say tulo nga ni pledge. Tulo. Di lang nako isulti. Tulo na kabuok. Muna. Nya ikaduha, timailhan kung nagtinabangay ta, mutubo ang mga proyekto dinhi sa atong palibot sa atong simbahan. Mahuman tingali ang bell tower o mahuman na ng atong adoration chapel, makasod na ta diha. Nya niingon man ato mga advisors nga mga engineers mao may among napamalandungan og sa mga contractors nga sa sitwasyon nato karon murag lisod pa gyud tukuron tong dako kay nato diring activity center kay erratic kayo ang ekonomiya. Ginagmay lang sa ta basi kani mga bangko nato ato ning mailisa no. Aron di na napaakon inyong mga lubot diha, mga buko-buko. O kana ba diyang atong atubangan, katong way of the apostles, or kariba diring urat, mortuary, ato bang mahimo. Manggawas gina, mag-anam nagkanindot ang atong palibot, mauna na siya ang gitawag og nahimong uluhang bato sa kanto. Basig wa gid mo ron ganahin nga mopalit og ticket, raffle ticket. Inyo ra ginang gi-reject. Unya mao day nay gikinahanglan sa inyong kinabuhi. Basig katuo mo nga kining akong maintenance, kining akong pagkaon, kining gasolina mao gid ni akong paliton. Ay na lang ng ticket, unya na lang na. Ala, inigabot ninyo dito ikaw niya mamatay mo. Inigabot ninyo sa langit, basig ang ipangutana dito, moingon dayon pila ka ticket ang imong napalit. Siya nganong ticket man Lord, para man to sa akong simbahan. Para man to mulambo ang simbahan. Imo manong gisiguro ang lawas nga malata nga tanawa, di ba igo ra kang nahumag pamahaw, giatake dayon ka. No ana, wana, humana ka. Onya ang imong kalag unsa may makalimpyo ato ang imong pagkamatinabangon, ang imong pagkamanggihatagon. Gani gisulti gina ni Hesus, kung gusto kang malangit, ibaligya ang tanan nga imong katigayonan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus, ngadtos mga nanginahanglan. Mao na iyang sugo. Wa siya maingon ibaligya ang tanan niya, kaon gyud maayo, kaon gyud. Kadto bitang dato nga ningon, uy kadako na ning akong umaabot nga ani. Padak-an ko ni akong budiga, unyab, akong tigumon ang tanan, unyag matigom na ang tanan, maglingkod-lingkod dahil kung ingon ko undo, pagkahayahay nimo, naan na nimo halos tanan.
paglipay, inom, kaon, chicks, cats, lipay-lipay. Yan, ingon na yung Ginoo, hoy, buang, karong gabi mamatay na ka. Gatampuog ang imong gitigom, pero ikaw naanalas garapon gamay kayo. Ayaw isalikway ang kalag. Muna si San Pedro diris unang pagbasa maisugon nga niingon, ang inyong gisalikway, ang inyong gilansang sa krus, mo'y hinungdan nga nabuhat namo kining tanan nga mga katingalahan. Muna hinumdumi ninyo, ayaw yung isalikway. Tanawa unsay gibuhat sa mga apostoles nga wa sila mo salikway sa pulong ni Hesus. Wa sila nakuha tibok gabi. Pag ingon gyud ni Hesus, itaktak, wa pa sila kailaha, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo. Nya duol na lang kay sila sa lapyahan, buntag na. Wa sila managana, gitaktak dayon. Unsa may resulta? Naglisod sila bira sa ilang nakuha. Ngano man? Kay bisag wa sila'y gitawag og saktong sabot nga kini makaayo ni or dili. Pero kay nisunod man sila sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud nang mapuslanon. So ang ikaduha natong hinumduman, ayaw gyud isalikway ang pulong sa Ginoo. Bahala na ning pulong ni Father Siano, isalikway ni. Pero kung ang gilitok sa akong bakba gani, pulong ganis Ginoo, instruction ganis Ginoo, pagtulunan ganis Ginoo, tuhuin na ninyo. Ayaw lang ko. Kana lang pulong. Maulay sunda. Kay ang pulong sa Ginoo, espiritu o kinabuhi. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mga matay. Lingi Ingna manglimpyo na ta sa atong kalag. Ingna manglimpyo ta. Musunod na tas pulong sa Ginoo. Ayaw ng pulong sa tao. Gugma, pasaylo, kaluoy, pagkamanggihatagon, pagkamainantuson, ug ang pagpakamatay para sa imong isig katao. Maunay mga pulong sa Ginoo nga kundi lang gina nato isalikway, masulbad ning tanang kabuang, tanang krisis ug tanang problema sa kalibutan karon.